Aitata ninkusima bwesagama Yesu. Ninkusima bakuboka tutwekera omwana wa Yesu Kristo kwija kutujuna. Ninkusima mukama. Habwa sadaka yesagama ya Yesu yahaire. Habwa sadaka yobomezi bwe. Tata Yesu ninkusima. Habwa kuboka ija kutujuna. Kandi wamara kutujuna. Watulekera n'omwoyo wawe arukwera. Omwoyo anya kutuhindura. Omwoyo anya kutwegesa. Omwoyo anya kutulinda. Omwoyo anya kutuyimucha. Ekiro kyati mukama wabakama. Ninkuletera abana bawo bona, abana abo bwisiki, abana abo bojo, abasejja bakuru n'abakazi bakuru, ababaire mbarota ebiroto byokuswerwa, baitu abaswezi rundi abagole tibakubarora maiso, tibakubarora buso, abagole nibesereka rundi abaswezi nibaboraho. Ekiro kyate omwibali ya Yesu ntwangira bulindagano zone zakozero mu makago weitu kutusweze emizimu. Ekiro kyate omwibali ya Yesu ntazama bulindagano yone yakozerwa omumakago weitu kutusweza hali emizimu. Ekiro kyate omwibali ya Yesu abaswezi ab'emizimu ntubasazama nesagama ya Yesu ntubehakana kandi ntubayechwaho omwibali ya Yesu ntubebaganizaho kandi ntubabinga ombomezi bwaitu omwibali ya Yesu inyo yabasweza ab'emizimu. Ekiro kyate ntubangira ombomezi bwaitu ntubangira ombomezi bwaitu ntubangira ombomezi bwaitu omwibali ya Yesu buli muswezi omuzimu. Ekiro kyate sagama Yesu nekusingura. Ekiro kyate sagama Yesu nekusingura. Ekiro kyate sagama Yesu nekusingura obugenyi bwono bwakozerwe mu mwoyo obwakozerwe habwe emizimu kusweza abana ba Ruhanga. Ekiro kyate obugenyi obu ntweta amabale ga Ruhanga, ntweta orubale rwa Ruhanga rukwe habugenyo rutere buli bakaiso bona abayizira habugenyo bwa Satani abayizira habugenyo obwo kusweza abana ba Ruhanga n'emizimu. Ekiro kyate omwibali ya Yesu abakaiso bona abayizira habugenyo obwo kusweza abana ba Ruhanga emizimu. Abakaiso abambatero orubale rwa Ruhanga, abakaiso abamboke bo muro gwa Ruhanga. Ai mukama leko orubale rwawe rugwe, leko muro gwawe gugwe, leke kitara kyawe kigwe. Hali abakaiso, hali abaswezi, hali ababibona, abasitani, abayizire kwesoroza kutusweze emizimu. Ekiro kyate omwibali ya Yesu obugenyo obuntu bwocha n'omuro, obugenyo obuntu bwocha n'omuro, ebitete by'obugole ntubyocha n'omuro, suite z'abaswezi ntuzocha n'omuro omwibali ya Yesu, embeta ntuzocha n'omuro, ebihandiko byone byatahirwe emizimu hakuswerwa ntubyocha n'omuro omwibali ya Yesu. Omwibali ya Yesu esagama Yesu ekatugurayo, esagama Yesu ekatugurayo, esagama Yesu ekatugurayo. Tuli bagoba Kristo Yesu, ekanisa bagole ba Kristo neito tuli bagole ba Kristo Yesu. Nyowe ndi mugole wa Yesu Kristo. Esagama Yesu ekangura nserekero musagama Yesu, nserekero musagama Yesu nabwe kibusaho muswezi yoni weno wekirima asobora kuija kuleta akakwata kona habomezi bwange buli muswezi wekirima. Ekiro kyate esagama Yesu nekocha, esagama Yesu nekocha, esagama Yesu nekocha buli muswezi wekirema. Esagama Yesu nekocha, esagama Yesu nekocha omwibali ya Yesu. Esagama Yesu nekusingura omuro gwa mukama nigukocha omwibali ya Yesu. Omuro gwa mukama nigukocha omwibali ya Yesu. Omuro gwa mukama nigukocha omwibali ya Yesu. Ai mukama wabakama ekiro kyati leke kitara kyawe himuke. Kwate kitara mukama wabakama, kwate ngabo mukama, kwate ngabo mukama, kwate nakagabo ai Yesu. Ai mukama leke kitara kyawe kite buli muswezi, kite buli muswezi omuzimu, kite buli muswezi omuzimu, kite buli muswezi omuzimu omwibali ya Yesu. Kita buli mugolo muzimu, kita buli mugolo muzimu, kita buli mugolo muzimu omwibali ya Yesu. Amani aganya kusweza emizimu ni ekiro kyati amani ga Ruhanga nigabasingura, amani agesagama Yesu nigabasingura kandi gabayita. Amani aganya kusweza emizimu ekiro kyati amani agesagama Yesu nigabasingura kandi gabayita omwibali ya Yesu. Ai mukama bakama leke orubale rwawe, orubale orwamani orwatira abanyanzigwa babana ba Isirayeli leka rugwe buli habaswezi bona aba emizimu abayizire mumomezi bwaitu omwibali ya Yesu. Leko omuro gwa Ruhanga gugwe hali abaswezi emizimu eizira bomezi bwaitu omwibali ya Yesu. Ai mukama leko orubale rwawe n'omuro gwawe bigwe hali abaswezi emizimu enyakwizira bomezi bwaitu omwibali ya Yesu. Emizimu yebere nebungira abana ba Ruhanga ekiro kubamaraho obusinge n'okubahamba. Ekiro kyate nturahira esagama Yesu ekatugura, esagama Yesu ekatugura, esagama Yesu ekatugura ntukozesa esagama egi kwesweka toso
kusobora kwatabo omezi bwaitu inyo abaswezi emizimu ekiro kyatesagama Yesu ne basingura obwe omezi bwaitu buserekero omusagama Yesu obuswere bwaitu buserekero omusagama Yesu amakagaitu gaserekero omusagama Yesu abana baitu baserekero omusagama Yesu ekiro kyato Mwibara Yesu tumwina obusobozi hali obomezi bwaitu esagama Yesu katugura tuli bagoba Kristo kandi Yesu Kristo abaruhanga wihali tatsobora kugabana oku ekitinisache n'abaruhanga bandi tuli bagoba Kristo kandi Yesu Kristo Bible negamba ngumukama waitu ruhanga wihali nahabweki tumwina busobozi tumwina kakwate habana baruhanga tumwina kakwate habomezi bwaitu tumwina kakwate inyo abasweza abekirema omuro gwa ruhanga nigubocha inyo abasweza abekirema esagama Yesu ne basingura inyo abasweza abekirema tumwina busobozi habomezi bwaitu mukamantu kusima habo kuba kurugana ikiro cyati ebyo zibu byona ebyo izirembo mezi bwaitu hakule ebyalesero abaswezi abekirima ekiro cyati nibigenda inyo abaswezi abekirima muhimbe ebyo byanyu mwalesero mbomezi bwaitu mubihimbe no muro mbigare o Mwibara Yesu inyo abaswezi abekirima inyo abaswezi emizimu muhimbe byanyu mwalesero no muro o Mwibara Yesu obomezi bwaitu bukogebwe sagama Yesu obomezi bwaitu bukagurwe sagama Yesu tata Yesu ntukusima bokuba tuhayiriza obugabi tata Yesu ntukusima bokuba tuli bawe ntukusima bokwesagama Yesu nesweka ntukusima mukama boko tulinzirwiwe mukama ntukusima boko ebyetu biterekerire mukama ntukusima boko amakagaitu gaterekerire byone byali bisisiro omunyanzigwa ai Yesu ntukusima boko biterekerize kiro cyati okurabo Mwibara Yesu Kristo mukama waitu amina.